Dobar dan, deco, evo na brzinu. Šta je Čiča naučio nedelju dana nakon što je propao na Ironmanu? Inače ovdje su ostavljali bicikle na Ironmanu, a ovdje evo iza ovog zida je tranzicija između trčanja i odnosno bicikla i trčanja. A ništa, šta sam naučio? Da nisam čovjek, nego sam pola čovjeka. Pošto evo sad sam u treningu odradio laganih half Ironman, znači 90 km. Na biciklu je nekih pola maratona. Znači nisam tako daleko, ali očito po kilovom danu i kad se preforsiram i sve, i definitivno mi je poneštalo hlađenja, zato što svaki put kad se ohladim, kad popijem bilo šta hladno, znači hladnu konzervu, Fante ili nečega, odmah se osjetim drastično bolje. Bilo šta samo da ohladim želudac. Jer temperatura napolju je veća od temperature organizma, tako da kad stanem ne ohladim se. 30 stepenija napolju. I tako, spustio sam sedište na biciklu, to je očito bio ogroman problem, jer imao sam automatsko dizanje i spuštanje sedišta dok sam trenirao na mountain bike-u u Subotici i uvijek sam ga držao vrlo visoko i primetio sam da profesionalci vrlo visoko drže sedište i to mi je jako odgovaralo tokom vožnje biciklom, ali cijelo leto sam imao bolove u preponama kad god pokušavam da trčim i nikako nisam shvatio da je to od bicikla. Stalno mislim da je nešto nije u redu s mojim trčanjem i nekako sam jednog dana shvatio, pa to je kao bar dana nisam bio na biciklu i malo je prošlo i rekao, izgleda da je od toga. Tako da sad sam spustio sedište, kad sam ga spustio onda sam video kad ovako ispružim nogu da mi je tačno peta na pedali, što znači da je pre toga bila izdignuta za 1 centimetar, 2, što je naravno previše. Ali nekako podesio sam po osjećaju i kažem na tom automatskom, onako samo sam podesio gdje mi odgovara. Tako da po osjećaju sam super mi je bilo skroz gore i biciklizam mi je bio brži, ali izgleda da sam time više koristio ove mišiće koje rade i na trčanju, tako da sam baš i gadno istegao noge, ovaj unutrašnji mišić ovdje što baš ide u prepone i tako. Tako da eto, naučio sam, treba podesiti sedište na biciklu i kao i uvek, half Ironman easy, tako da ne znam. Što se tiče nekog vežbanja, znači mogu bih sa relativnom lakoćom da radim half Iron svake nedelje. Sad, realno govoreći, mnogo je bolje raditi half Iron jednom nedeljno nego uraditi full Iron jednom godišnje. To bi ja svakome rekao. Ali sad, naročito kad sam propao u pokušaju da uradim full Iron, naravno sad mi se ide ponovo na full Iron, jer full Iron je challenge. Isto kao što je izazov otrčati maraton. I možete vi otrčati 20 km svake nedelje, ali to je sviranje frulice. To nije ništa. Nikoga ne zanima vaš polumaraton. Zato se zove polumaraton. Zato što je pola od nečega. Tako da i to sad, što ja mogu da uradim half Iron svake nedelje, ok, good for me. Ali dobro je za trening, dobar je osjećaj. Drago mi je da sve radi u organizmu kako treba i sve živo, tako da to je dobro. I drago mi je da to ide. A sad idemo dalje, znači sa treningom osjećam se dobro, nisam se povredio. Znači eto ta nemogućnost da trčim na Ironmanu uopšte, znači pao sam na prvom kilometru, ali nisam mogao da izdržim
ni stomakom najviše, ni da trčim, ni sve mi je bilo muka, ni da uzimam hranu i sve. Ipak može da bude jedan više loš dan nego što je toliko osjećaj za loše treniranje sve. Mada očito sam loše trenirao, nisam dovoljno trčao i sve, ali dobro. Napravili smo neka poboljšanja i idemo dalje. Ajde, vidimo se.